Nanagatsima. Nizi. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Anaga faranga kahari. Kuna mafaranga hadi. Nimezena hapo. Mwana wacu Pascali. Uraona mwana wacu Pascali. Ose yararwaye twamujyanye ku bitaro. Twamujyanye ku bitaro. Aradusaba amafaranga menshi cyane none twagurishe n'imyenda. Haleluya. Ibi byohana byo kurya rwose nabihaze. Badusenyeye. N'amazu yacu barayasenyeye yose barabirangije. Umugabo ntakazi. Jina la Bwana libarikiwe. Inzu baiteye chamunani. Vya kwanza vinaharibika. Lakini vya pili havitaharibika. Mungu akaenda mumilima. Akatengeneza ule Adamu wa pili. Akamutengeneza. Akamufanya kuwa mlima wa maombi. Mungu akaenda kwenye mafuta iko. Akakaranga mchungu. Akamukaranga mchungu. Akamwambia wewe ni mpakani wa mafuta. Akamwita jina ya Masia. Mungu akaenda mjia. Akamwangalia. Akamutengeneza maile njia. Kaburi kamutapika. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya siku 3 Yesu akafufuka. Yesu akazaliwa. Yesu akaupika. Maisha ambayo tuko tunaishi leo. Siko na kuonesha ya kwamba wewe hautabarikiwa. Wala ndani ya nyumba yenu hautakuwa kana fale. Lakini acha nikwambie maneno ya unabii. Ule mwanamke alikuwa mgumba. Tunashukuru kukua katikati yenu. Kiukweli tunajaa furaha sana. Tutatoa neno kwa sababu tutachangia neno jioni la leo. Haiko kwa mapenzi yako wala kwa mapenzi yangu, lakini kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Amen, amen. Tunashukuru sana Pastor Muvunyi. Tunashukuru sana kamati yote, komite yote, kwa sababu umetupatia hii neema ya kusimama mbele ya taifa la Mungu. Pia na Pastor Bakuki, Mungu ambariki. Maana kupitia yeye ndio connection imeonekana ili tusimame mahali hapa. Na wakati tuko tunahubiri, tutahubiri chini ya kivuli. Tutahubiri chini ya kivuli ya Pastor Muvunyi. Jina la Bwana libarikiwe. Hasi hiki chuchu ya Pastor Muvunyi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Maana hata Samueli alikuwa na hubiri chini ya kivuli ya Eli. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na sisi wakati tunapohubiri, tutahubiri chini ya kivuli ya mtumishi wa Mungu Muvunyi, ambaye ni baba wa kanisa. Haleluya. Ndio maana ujiandae, maana kivuli chake na kivuli changu na kivuli cha Pastor Aloise
ngo amen. Waliofungwa watafunguliwa. Abandi bose bagiye kubaho. Waliogonjwa watapokea uponyaji. Abandi barwaye bagiye kwakira gukira. Maana kuna vivuli vitafanya kazi mahali hapa. Kuri hari gukora hari ibitangaza by'Imana bigiye kuba. Usikate tu tamaa. Wowe ntucike intege. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu ambalo tunaenda kujifunza leo. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga uyu mugoroba. Inasema hivi. Inavuga ngo Mungu akuumbe upya. Imana ikureme busha. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Yesu. Mungu akuumbe upya. Imana ikureme busha. Mungu akuumbe upya. Imana ikureme mu busha. Unajua Mungu aliumba Adamu. Urabizi ko Imana yaremye Adamu. Wakati alimuumba Adamu, Imana yaremye Adamu. Akamuweka muizine yake. Imana imushira mu akamupima. Imana imushira ahantu ho kumugeragereza. Ayue kama Adamu kugira ngo amenye neza ko ni matiere ya mzuri ko ari ikiremwa cyiza wala ni matiere ya mubaya. Cyangwa se ko ari ikiremwa cyiza. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Adamu akakuye kutokea matiere ya mubaya. Ariko Adamu aza kuba igikoresho kitari cyiza. Wakati Adamu alitokea matiere ya mubaya, Adamu yakuye igikoresho kibi. Mungu akamwacha. Imana iramureka. Akakuwa matiere feke. Aba matiere idakwiriye. Jina la Bwana libarikiwe. Matiere yenye haina maana. Igikoresho kidafite umumaro. Matiere yenye haina fadhila. Igikoresho kidafite agaciro. Adamu wakati alipoenda, Adamu yagiye. Adamu akakufa. Adamu arapfa. Shetani akamumeza. Satani aramumira. Wakati shetani alimumeza, Satani yamumize. Mungu akaangalia mbinguni. Imana irabireba mu gihugu cyo. Akasema hapana. Avuga ngo hoya. Frema. Nilimuumba. Naramuremye. Nikatumia gharama. Nkoresha ibishoboka byose. Nikafanya kila kitu. Gukorera buri kintu cyose. Tu Adamu akuwe mtu wa samani. Kugira ngo Adamu abe umuntu w'ibihe byose. Lakini amekuwa Adamu wa feke. Akaba Adamu utabaye mwiza. Nitaumba tena. Ngiye kongera kurema. Jina la Bwana libarikiwe. Nitaumba tena. Ngiye kongera kurema. Akaanza kuumba Yesu. Imana itangira kurema Yesu. Akumuumba tena katika mwili. Ntabwo yamuremye mu buryo bw'umubiri. Akamuumba sasa katika roho. Yamuremye mu buryo bw'umwuka. Jua aliangalia katika mwili. Kuko yari imaze kubona ko mu buryo bw'umubiri. Viko vinatokea vya feke. Kuko mu mubiri ntabwo biri kugenda neza. Lakini katika roho. Ariko mu buryo bw'umwuka. Viko vinatokea vya originale. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akaenda katika milima. Imana ijya mu misozi. Mungu akasema, Imana iravuga, na vyote vyenye nilimuumba navyo Adamu, ibyo naremeye Adamu byose, vyote vingali. Byose biracyahari. Hata udongo mungali. Ubutaka buracyahari. Miti yenye inatengeneza mifupa niko nayo. Ibiti byose biracyahari. Jina la Bwana libarikiwe. Bahari yenye nilitengeneza nayo damu iko. Ibyo nakoze rwose kugira ngo abeho bwose burahari. Vyote vingali. Byose birahari. Natengeneza Adamu mwingine. Gukora Adamu mwenye hatakuwa katika mwili. Uzaba mu mubiri. Hatakuwa katika mwili. Ntabwo azaba mu buryo bw'umubiri. Lakini atakuwa katika roho. Ariko azaba mu buryo bw'umwuka. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Vya kwanza vinaharibika. Lakini vya pili havitaharibika. Mungu akaenda milima. Akatengeneza ule Adamu wa pili. Akamutengeneza. Akamufanya kuwa mlima wa maombi. Mungu akaenda kwenye mafuta iko. Akakaranga mchungu. Akamukaranga mchungu. Akamwambia wewe ni mpakali wa mafuta. Akamwita jina ya Masia. Mungu akaenda mjia. Akamwangalia.
parke. Imana ijya muri parike. Akaenda katika parke yetu hapa wanahitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana kaingia huko Kagera. Imana ijya mu Kagera. Akaangalia simba. Imana ireba simba. Akasema hapana. Ndebe intare utabawera. Iko ndani simba na kinyago frefi. Iravuga ngo intare nta kinyago frefi. Kandi ifite umuga wo kugica. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba Bwana akatafuta kanyama kazuri. Ambaye ni kondoo. Akasema hapa kondoo kwa sababu kiko na adabu na kanatulia, akajua katastahili kuwa bwana wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akatengeneza Yesu, akamfanya kuwa shaba, akamfanya kuwa dhahabu, akamweka vitu vya samani. Jina la Bwana libarikiwe. Akamubetone juu wakati shetani atasimama asipate kumweza tena. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alienda umbika upya. Wakati aliumbika upya akawa tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe utakuwa tofauti jioni na leo, maana umepokea Yesu, maana umepokea Kristo. Wengine wanaingia ndani ya makaburi, wanakaa ndani milele, lakini Yesu alienda ndani ya kaburi, kaburi kamutapika. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya siku 3 Yesu akafufuka. Yesu akazaliwa. Yesu akaumbika. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Kuna watu ambao wameisha kukuua. Uko natembea kivulivuli, lakini acha nikwambie, hata kama watakuweka ndani ya kaburi, wewe hautakufa, lakini utaumbika upya, utazaliwa upya, maana umepokea Yesu, maana umepokea Yesu. Jioni la leo, hata kama watakuua, hata kama watasema maneno juu yako, utaumbika upya. Amen. Amen, amen. Tutasoma neno la Mungu. Tusome kitabu cha Ezekieli. Sura yake ya kwanza. Ezekieli sura yake ya kwanza mstari wake wa 5. Ezekieli igice cya mbere murongo wa 5. Ezekieli igice cya mbere iramugenza ngo nturangare kuko Mwuka Wera ari gukora akazi. Amen, amen. Iramugenza ngo nturangare Imana atangiye kuvugana natwe. Amen. Some igitabo cya Ezekieli. Yes. Igice cya mbere murongo wa 5. Tangira kwa mbere mpaka kwa 5. Yes. Reka dusome mu izina rya Yesu igitabo cy'umuhanuzi Ezekieli igice cya mbere murongo wa 1 kugeza kwa 5. Yes. Mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 umunsi wa 5 w'ukwezi nari mbohe umugezi Keba ijuru riranyingukira ndakinguka maze mbona
yari yumye rwose. Maze aramaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, umenye ko ndi Uwiteka. Nuko manura uko ntegetswe. Amen. Nuko manura uko ntegetswe, ngihanura, habaho guhinda, mbona isi itigita. Amagufa araterana, igufa risanga irindi ryayo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, yoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, kuri ko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we, uhanure uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko manura uko ntegetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Mwakira ijambo ry'ubuhanuzi. Haleluya! Haleluya! Amen. Amen, amen. Amiretse gukomera kwawe, mwami wanjye nzahora ngushima. Amiretse gukomera kwawe, mwami wanjye nzahora ngushima. Watoretse imbaraga zawe, mwami wanjye nzahora ngushima. Amiretse gukomera kwawe, mwami wanjye nzahora ngushima. Haleluya. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ezekieli. Aseme Mungu akabeba Ezekieli katika bonde la mifupa mikavu. Ina maana ya kwamba Mungu alibeba Ezekieli kwenye makaburi. Mulirimbi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye wanasikiaka watu. Misalaba iko pale. Wanaandika majina. Huyu alikufaga mudemide. Huyu alikufaga mudemide. Huyu alikufaga mudona twiti. Huyu alikufaga mudona seti. Jina
wale kukabuliwa na kikagare tuwe mbezi. Bili kumusabati na ukomeze ntakugaruka. Hautarudiaka tena. Ntakuzagaruka. Vyako vinaisha. Byari birangiye. Kama unakufa, Uyukuye. hata bibi yako anakukataraka. Iyo umugore wawe yarakwanze. Kama unakufa, Iyo upfuye. hata mama yako anakukataraka. Iyo mama wawe yaba yarakwanze. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini cha ajabu, Mungu akabeba Ezekieli kwenye makaburi. Makaburi zenye watu walikufa zamani. Jina la Bwana libarikiwe. Akamwambia Ezekieli, unaamini ya kwamba katika hii bonde la watu wamebadilisha kufa, wanaweza kuishi tena? Ukawatabiria wanaweza kuishi tena. Kwa maana tulisema ya kwamba Mungu atakuumba tena, hata kama ulikuwa umekata tamaa, hata kama ulikuwa umelia mateso makubwa, unajiuliza utakula nini, utatumikia nani? Lakini acha nikwambie, Mungu atakuumba tena, hata kama umekaa magonjwa muda mrefu. Kunaye Mungu ambaye anaponya wagonjwa, atakuponya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu akamwambia Ezekieli, unaweza kutabiri kwa ajili ya mifupa mikavu, nayo ikapata kuishi. Niko naongea na mifupa mikavu. Niko naongea na mifupa mikavu jioni ya leo. Niko naongea na watu wamekufa jioni ya leo, ya kwamba watapata uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ezekieli akasema, ni kwa neno lako Baba. Hata kama nitatabiri, natabiri kwa neno lako. Hata kama nitahubiri, nitahubiri kwa neno lako. Mifupa mikavu ipate kuishi. Akamwambia, nenda kwenye ile mifupa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu akamwambia Pastor Mfunyi, aseme uende kwenye ile mifupa hiyo. Kuko mifupa mingi. Haleluya. Imekaa muda mrefu, haina uzima. Nyama zilishakaoza, mishipa ilishakatoka, iko deforme ile mishipa, ile mifupa. Jina la Bwana libarikiwe. Wende uitabirie. Nasema ya kwamba Ezekieli akaenda akakutana ile mifupa, maana ilikuwa imekaa muda mrefu, ilikuwa mtezonde, kichwa ilikuwa huku, mguu ilikuwa huku, na mkono ilikuwa huku. Ni mifupa ya siku mingi. Jina la Bwana libarikiwe. Wengine mifupa ilikuwa ilishachomoka. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unaweza kutana kichwa kilikuwa kakiru, mguu ilikuwa Nyamirambo, meno ilikuwa kwa Kinyinya. Lakini cha ajabu, wakati Ezekieli alipoanza kutabiri ile mifupa, aseme mifupa hiyo peke ikaanza kutoka kwenye iko yenye ilikuwa Kinyinya. Jina la Bwana, yenye ilikuwa Nyamirambo ikaanza kuja Kinyinya. Mgulu yenye ilikuwa Rebera ikaanza kuja Kinyinya. Babu zenye zilikuwa huko Kasiata zikakuya Kinyinya. Maumbo yote yakaenea. Jina la
Wafalme wa Pili abami ba kabiri sura yake ya 4 ibice 4 mstari wake wa 13. umurongo wa 13. Yes. Ibice 4. Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 13. Yes. Nyina w'umwana aravuga ati murahiye Uwiteka Imana nzima y'ubugingo bwawe singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi abacaho ajya imbere, agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Aherako arahaguruka ngo akubwira ngo umwaka utaha Na katika saa hii n'isaha ine utapata mtoto. uzahabwa umwana. Jina la Bwana Izina libarikiwe. ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kwani kwa neno la mtumishi wa Mungu Elisha, Kuko ijambo ry'Imana umukozi w'Imana ule mama akachukua akabeba mimba. uwo mama atwara inda. Maana ule mama alikuwa tasa. Mu by'ukuri uwo mama yari ingumba. Kwa kweli kuzaa kwake ilikuwa ni shida. Mu by'ukuri kubyara kwe byari ikibazo. Lakini acha nikwambie, Ariko reka mubwire, hata kama utasa nubwo uri ingumba uko ndani ya nyumba yako, uri mu nzu yawe, kwa neno la mtumishi wa Mungu kuko ijambo ry'umukozi w'Imana unaweza zaliwa kitu. hari igihe uhavuka ikintu. Usikate tamaa Wicike intege, wala uangalie kwamba Mungu hawezi. wikumva ko Imana idashoboye. Mimi najua ya kwamba Jewe ndabizi neza maisha ambayo tunaishi leo ubuzima tubaye buri munsi ziko na kuonesha ya kwamba haliwezekani. ubuzima urimo burakwereka ko nta idashoboye. Maisha ambayo tunaishi leo Ubuzima turi buri munsi ziko na kuonesha kama hautakuwa kama mtu. burakubwira yuko utazaba umuntu. Maisha ambayo tunaishi leo Ubuzima turi buri munsi ziko na kuonesha ya kwamba burakwereka yuko wewe hautabarikiwa ko nta mugisha uzahabwa wala ndani ya nyumba yenu cyangwa mu hautakuwa kana falele. ko nta gaciro uzigira. Lakini acha nikwambie Ariko reka mubwire maneno ya unabii. amagambo y'ubuhanuzi. Ule mwanamke alikuwa mgumba, Uwo mumama yari ingumba, lakini kwa neno la mtumishi wa Mungu ariko kuko ijambo ry'umuhanuzi ndani ya ugumba, muri ubwo buhanuzi ugumba kukosa mtoto. Acha nikwambie reka mubwire ndani ya ule ugumba muri ubwo bugumba ndio mkatoka ndani mtoto. niho havuye umwana. Wakati Mungu aliumba dunia, Igihe Imana yaremye isi, dunia nayo ilikuwa ukiwa isi nta kintu cyayirimo, na utupu, yari iri mu busa. lakini katika ule ukiwa, Ariko muri ubwo bushobozi ukiwa mubusa mu busa ndio palizaliwa, niho havuye palitoka ndani majani, niho havuye ibyari, pakatoka ndani milima, havamo imisozi, pakatoka ndani bahari, havamo inyanja, pakatoka ndani havamo hata dunia tunaiona inapendeza niyo mpamvu tubona nyine isi ndani ya ule ukiwa. muri ubwo Na katika ule ugumba bugumba ndio kulitoka ndani kila kitu, Ni kulitoka ndani mtoto. muri ubwo bugumba niho havuye umwana. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Acha leo ukose Reka uyu mugoroba tu, kesho itwa mubarikiwa. ariko ejo uzitwa umuyobozi. Ule mama alikuwa tasa Uwo mumama yari ingumba miaka na miaka, imyaka myinshi, lakini alipokutana na Elisha, ariko amaze guhura Elisha n'umuyobozi akampatia mtoto. amuhesha umwana. Alipompatia mtoto, Amaze kumuhesha ule mama akafurahi. uwo mumama arishima. Elisha akaenda Elisa aragenda, na ule mama na akaenda, wa mumama nawe aragenda akaenda lea mwanaye. ajya kurera umwana. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Pakapita miaka, Hashira igihe, nafikiria hata miaka 15. birashoboka ko yarashize nk'imyaka 15. Biblia inasema ya kwamba Bibiliya ivuga yuko ule mtoto akaanza cheza, uwo mwana yari arimo akina, lakini kwa kucheza ariko muri kwa akasikia kichwa na muluma, umutwe uramurya. akaambia mama yake, Akabwira mama we, asikia kichwa na niluma. mama ndumva umutwe urimurya. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwa Tulikume, icyubahiro. tulikume. Amen. Haleluya. Amen. Na
wameshazeeka, kandi bari bamaze gusaza, niko najua kama espoir yabo bari bazi ko amateka ni yabo yule mtoto. aruriya mwana. Hata kama watakufa, Niyo bazapfa, urisi wataiachia ule mtoto, ibintu byabo cy'amasubura lakini ule mtoto anakufa. mwana wa mwana urapfuye. Mzazi akaanza sema, Mubyatangira situngalikufa sie hata basi, aho se twari tubaye mtoto abakie, ariko uyu mwana agasigara. lakini mtoto anakufa. None umwana ni upfu. Nani mwatacheza cheza mwa hii nyumba? Ninde uzateguma muri Ni iyi? nani mwenye tutatuma tena? Ninde tuzongera gutuma? Frema haliwezekane. Ntabwo bishoboka. Ule mama akaendea bwana yake, Uriya mugabo aragenda asaba akamwambia nisaidie, aramubwira ngo mfashe. mimi naenda mtumishi wa Mungu. Yegura umukozi w'Imana. Jina la Bwana libarikiwe. Imana yabicuba. Mimi naenda ku hospitali Ngiye ku bitaro ambayo haiko ya kawaida. atari hospitali isanzwe, ibitaro bisanzwe. Haleluya. Amen. Ule bwana yake akamwambia, Umugabo aramubwira ngo leo uyu munsi haitawezekana uonane na nabii, ngo ntabwo uyu munsi biri bukunda maana hii mwezi haiko mwezi wa kuonana na nabii. gusa ukwezi kubona. Akamwambia pia Aramubwira ngo vikatana viitike, yemera cyangwa bikora. niko naenda tu. Yewe ndagiye. Hata kama leo Nubwo uyu munsi ile hospitali inafungwa, uri ivuriro rifunze, wametia security, uwo mukozi w'Imana, ule mwanamke uwo mumama wa mushigaruka akaenda pamoja na Pastor Muvunyi, ngo ajyana na pastor wakaenda naye baragenda wakashuka mlima, bamanuka ku musozi wakachukua punda, bafata intama wakaenda naye, bagendana nayo wakafika kwake, bagerayo wakakutana ni vya kukufa tu, basangana biashara imekufa, ibintu byari byabo, magonjwa ndani ya nyumba, uburwayi mu maprobleme haziishe. ibibazo bidashira. Mama anaanza kukuikalisha, Mama akaanza kuikalisha, atangira kumwica, akamwambia hano rwose ni bibazo atangira kumubwira kugira pastor hivi, ndio hano byo kurya rwose nabihaza. kubera yabwira pastor muri pastor mu Badusenyeye abiseye n'amazu yacu barayasenyeye, bose barabirangije. Umugabo ntakazi. umugabo ntakazi. Jina la Bwana libarikiwe. Inzu bayiteye cyamunara. Niko bayigeje cyane. Haleluya. Haleluya. Abana ntabwo bakiga, Abana ntabwo biga. ni probleme. Ibibazo bikomeye. Ule mwanamke anaweza mwambia, Atangira kumubwira ibibazo. pastor aravuga uko bivuye, Pastor aravuga ko bipfuye. kona ntabwo bimeze neza, Uko nayo bitameze neza. nta n'agatsima nk'izi. N'inzu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Zira ry'Imana rirabicyose. Oye, Hey, yabwiye ko n'agafaranga kahari, kuna amafaranga ahari. ibintu bimeze nabi. Ibintu bimeze nabi. Urabona mwana wacu Pasikali Urabona abana bacu bose basa. yararwaye, twamujyanye ku bitaro, Bamujyanye mu bitaro bitaro. aradusaba amafaranga menshi cyane, None. twagurishe n'imyenda. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Zira ry'Imana rirabicyubahiro. Aha, n'uburwayi uziko Uziko. na papa teta N'amapate. ntararwaye diyabete, N'abarwaye diyabete. ubu ari mu buriri rwose, Ni rwose. ibibazo